Informazzjoni maħruġa fil-Gazzetta tal-Gvern turi li l-Kummissjoni tal-Films nefqet aktar minn 2 miljun euro f'direct orders fuq medda ta' sena. Il-lista tal-ħlasijiet tinkludi direct order ta' 10,000 euro li ntefqu f'lukanda lussuża fil-Belt Valletta, 14,000 euro sabiex ġie reklamat artiklu minn kumpanija internazzjonali u madwar 6,000 euro oħra li l-Kummissjoni tajret f'servizzi ta' taxi. Minn din il-lista ġie stabbilit ukoll li parti sostanzjali minn din is-somma ta' 2 miljuni intużaw sabiex tittella s-serata tal-Malta Film Awards tas-sena li għaddiet. Fil-fatt direct order minnhom li ammonta 47,000 euro ingħatat lill-kumpanija bbażata fi New York li ddiżinjat it-trofej tas-serata finali tal-Malta Film Awards. Skont il-Journal Times of Malta diversi kontratturi li huma mitħla tal-Partit Laburista ibbenefikaw minn dawn id-direct orders u ingħat li l-ħlasijiet qabżu żew l-ammonti li jippermettu r-regolamenti tal-public procurement. Fil-fatt skont dawn ir-regolamenti entità tista' toħroġ direct order sa massimu ta' 10,000 euro. U kwalunkwe ordni li taqbeż dan l-ammont għandha tiġi approvata mill-Ministeru tal-Finanzi. Normalment dawn jiġu aċċettati f'ċirkostanzi eċċezzjonali biss. Madankollu mhux hekk jidher li sar f'dan il-każ għaliex diversi direct orders li nħarġu mill-Kummissjoni tal-Films fl-aħħar sena qabżu sew l-ammont ta' 10,000 euro. Biss il-kumpanija Tech Limited irċivit l-ammont ta' 114,000 euro għall-staging u madwar 9,000 euro oħra għal 2 tunnellati konkos. Dwar il-Malta Film Awards ta' min wieħed ifakkar li fawwissu li għadda meta l-Ministru ta' Turiżmu Clayton Bartolo ġie mistoqsi dwar kemm inħarġu flus għall-Film Awards huwa kien qal li hija impossibbli li jgħid kemm intefqu eluf għal din is-serata. Fil-fatt kienu bosta dawk li qalu li l-Gvern ma kienx trasparenti mal-poplu u apparti dan il-filmmakers Maltin u diversi professjonisti fl-industrija stess kienu ilmentaw ħafna dwar l-ekstravaganza relatata ma' dan l-avveniment. Il-Kummissjoni tal-Films min-naħa tagħha kienet qalet li segwit ir-regolamenti kollha tal-public procurement.